рисолати муқаддас расидан ба қадри арзишҳои моддӣ, маънавӣ, риояи қонунҳои миллӣ. рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ. ассалому алайкум сомеони азизи радиои тоҷикистон. шумо мавҷи 104.7 FM-ро истимоъ мефармоед. ба шумо саломатӣ ва комёбиҳо орзу мекунем. муаррифӣ мекунем меҳмоне ки ба студия даъват кардаем. устод профессори донишгоҳи миллии тоҷикистон, ҳуқуқшинос Шоҳ Маҳмад Дониёр Сангин мебошанд. хуш омадед ба студия. ва мавзӯе ки мехоҳем ҳамроҳи шумо ин навбат матраҳ кунем, фикр мекунам диққати шунавандагони азизи радиои тоҷикистонро низ ҷалб мекунад, зеро ҳамагон дар бораи ин масоил андешаи дақиқ ва жарф дорем ки чаро ҷавонони мо бештар ба ҷаҳони ифрот мегараванд, чаро ҷаҳонишавиро тобишҳои дигар медиҳанд ва чаро аслан манфиатҳои миллӣ, арзишҳои миллиро ба бегонапарастӣ ва ба таассубкорию аслан ба манфиатҳои шахсӣ табдил медиҳанд. ин нукта дар паёми сарвари давлат, дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат низ мавриди баррасӣ қарор гирифт ва фикр мекунам ки кори ҳамагонист, чунки терроризм ва таҳрибкорӣ аслан ҷаҳони ифрот дар замони муосир як силоҳе шудааст дар дасти қудратҳои ҷаҳонӣ, қудратҳои бегона. шумо роҳи ҳалли ин масоилро чӣ гуна шарҳ медиҳед ва аслан донишҳои сиёсӣ чӣ мавқеъ доранд, чӣ гуна замина буда метавонанд барои зиракии сиёсӣ, барои манфиатҳои миллӣ? марҳамат. ташаккури зиёд. воқеан 21 декабри соли 2021 дар паёми худ пешвои миллат масоили сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро мавриди таҳлил қарор дода, ба масъалаҳои манфии ҷаҳонишавӣ аз ҷумла экстремизм, терроризм таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд ва дар баромади худ гуфтанд ки бо назардошти то рафт мураккаб гардидани вазъияти минтақа ва ҷаҳон бо мақсади ба таври боэътимод таъмин кардани амнияти давлат ва ҷомеа, ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо, мақомоти ҳокимияти иҷроия ба масъалаҳои мунтазам беҳтар кардани шароити хизмат ва зиндагии афсарону сарбозон аз лиҳози техникию таҷҳизот бояд навсозӣ карда шаванд ва дар баробари ин маърифати ҳуқуқии ҷавонони кишвар боло бардошта шавад. дар ин замина бояд таъкид намуд ки дар ҳама гуна ҷомеа ду гурӯҳ ҷавонон мавҷуданд ки онҳо зиндагонӣ мекунанд. гурӯҳи аввал нафароне мебошанд ки маърифати баланди ҳуқуқӣ доранд, зиракии сиёсиро доим маншаи кори худ қарор медиҳанд ва гурӯҳи дуюм ҷавононе мебошанд ки аз арзишҳои ҳуқуқӣ бархурдор нестанд ва ба гуфтаҳои беасос гумроҳкунанда ва дар маҷмӯъ бар зидди арзишҳои миллӣ ки аз ҷониби баъзе нафарони худхоҳ иттилоъ дода мешавад ба он бовар мекунанд. ва ман имрӯз ҳамчун як ҳуқуқшинос андеша дорам ки роҳи бартараф кардани ифротгароӣ, бадбинии миллию нажодӣ, аз байн бурдани терроризму экстремизм дар ҷавонони имрӯз зиндагикунандаи кишвари худ, дар такмили донишу малакаи онҳо таваҷҷӯҳи зиёдтар зоҳир намудан амри воқеӣ мебошад, чунки ҳар ҷавоне ки имрӯз ба гурӯҳи аввал дохил мешавад ва он аз қонунгузории кишвар бархурдор аст, метавонад ки муқобил бар ҳама гуна ифротгароию терроризму экстремизм бошад. мисолҳои мушаххас мебиёрем. имрӯз ҷавононе ҳастанд ки огоҳ намебошанд аз он ки мақбул шуморидан, тамошо кардан ё ба дигар кас ирсол кардани наворҳои видеоӣ ки онҳо дорои хусусияти экстремистию террористӣ ҳастанд тавассути телефони худ ё компютери худ боиси ба вуҷуд омадани ҷавобгарӣ мутобиқи қонунгузории ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла моддаи 307 прим 1, 2, 3 ва 4 мебошад ва ҳар нафаре ки ба ин амалҳо даст мезанад ҳамчун ҷинояткор таҳти татбиқи ҷиноятӣ ва қонунгузории ҷиноятӣ қарор мегирад. пас маълум мешавад ки
баъзеҳо аз рӯи надонистан ва баъзеҳо аз рӯи ҳавасу ё ки бадбинӣ ба ҳамин корҳо даст мезананд. яъне шабакаҳои иҷтимоиро ба манфиат истифода бурдан низ яке аз роҳҳои раҳоӣ аз ин хуб мушкилот аст, яъне тоза кардани зеҳни ҷавонон, шуури ҷавонон, насли имрӯз аз ҷаҳони ифрот аст. воқеан гапи шумо дуруст аст. вақте ки иттилои дуруст ҷавоне дору аст, аз иттилооти мушаххас бархурдор аст, ӯ метавонад ҳангоми дидан намудан аз наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ё дигар сомонаҳои интернетӣ онро таҳлил кунад. яъне имрӯз бояд ҷавонони мо дар мавриди дидан намудан аз ҳама гуна наворҳо бояд ҷудо намоянд ки ин навор минбаъд агар истифодаи он барои давлату миллат зараровар бошад, боиси паҳн кардан, мақбул шуморидан ё ин ки интиқол додан намебошад ва бояд онҳо таҳлил намоянд ки ҳар коре ки имрӯз дар ҷомеа карда мешавад он боиси пешрафти тоҷикистони азиз аст ё ин ки монеа ба рушди соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ мегардад. аз ин рӯ ман андеша дорам ки дар замони ҷаҳонишавӣ ҳар ҷавоне ки дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ аст, ҳар ҷавоне ки аз арзишҳои миллӣ бархурдор аст, ҳар ҷавоне ки ақаллан китоби тоҷикони бобоҷон ғафуровро ба пуррагӣ мутолиа намудааст, аз ду мафҳум, аз ду ибора хоини давлат ва қаҳрамони миллат бархурдор бошад, метавонад бар зидди ҳама гуна амалҳои манфӣ ва корҳое ки бар зидди давлату ҳукумат ҳастанд ва онҳо ба арзишҳои миллию арзишҳои давлатӣ халалдор мекунанд мубориза барад ва муқовимат нишон диҳад. яъне бояд бидонанд ки қаҳрамони миллат чӣ унвон аст ва чаро ба шахсиятҳои вижа дода мешавад, барои кадом хидматҳо, яъне барои кадом манфиатҳои давлату миллат. мо бештар аз манфиатҳо мегӯем, биёед шарҳ медиҳем ки манфиати миллӣ гуфто чиро мо дар назар дорем ва зиракии сиёсӣ чӣ нақш дорад дар раванди ҷаҳонишавӣ. ин ду мафҳум ба ҳам алоқаманд низ ҳастанд. ташаккури зиёд. ман мехоҳам ба ин мафҳумҳо аз нигоҳи Конститутсияи кишвар ҷавоб гардонам. мувофиқи моддаи 6 Конститутсияи кишвар, халқ сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ аст ва тамоми мақомотҳои давлатӣ шахсони мансабдор уҳдадоранд ки ба манфиати халқ хизмат намоянд. яъне манфиати миллӣ ифодакунандаи мувофиқи Конститутсияи кишвар ифодакунандаи манфиати халқ аст. ҳар он коре ки бар манфиати халқи Тоҷикистон содир карда мешавад, аз ҷумла муайян кардан ва муқаррар кардани ҳуқуқу озодии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифз намудани ҳуқуқҳои онҳо, пешбурди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ дар маҷмӯъ ифодакунандаи мафҳуми манфиати миллӣ ҳастанд. яъне ҳар коре ки имрӯз ба нафъи мардуми Тоҷикистон равона шудааст, ба халқи Тоҷикистон нигаронда шудааст, он ифодакунандаи манфиати миллӣ аст. ва дуюм бояд гуфт ки имрӯз дар ҷомеа воқеан нафареро мо ҷавонеро метавонем гӯем ки зиракии сиёсӣ устувор дорад ё аз ин истилоҳ бархурдор аст, нафаре мебошад ки байни мафҳумҳои бадию некӣ фарқият гузошта метавонад, байни амалҳои созандаву амалҳои ҷиноятӣ тафовут монда метавонад ва байни арзишҳои миллӣ ва арзишҳои манфӣ бар зидди ин миллат тафовуте гузошта метавонад. он шахсе аст ки аз зиракии сиёсӣ бархурдор аст. агар имрӯз ба қонунгузории кишвар мо назар афканем, агар беш аз 350 қонунҳо қабул шуда бошанд, ҳар яки он ба он равона шудаанд ки аввалан ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд аз ҷумла ҷавононро таъмин кунанд ва баъдан ба нафароне ки бар зидди арзишҳои миллӣ ё халқи Тоҷикистон амалеро содир мекунанд, ҷавобгариро муқаррар кунанд ва он ҷавобгарӣ ҳам дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҳам дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ шудааст. масалан дар Конститутсияи кишвар имрӯз муқаррар гардидааст ки надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад ва ҷавоне дорои зиракии сиёсии баланд аз ин бархурдор аст ва медонад ки дар ҳолати надонистани он ки ҳатто амали ӯ ин ҷиноят аст ё ҳуқуқвайронкунӣ аст, аз он худдорӣ мекунад ё ин ки кореро ба сомон мерасонад ки он
ҳимоякунандаи ҳам ӯ ва ҳам давлат аст. Масалан, имрӯз дар ҷомеа нафаронеро вохӯрдан мумкин аст, ки нафари дигар як ҷинояте содир мекунад, леки ба мақомоти давлатӣ маълумот ирсол намекунанд, ё ки ҷиҳати дастгир намудани ҷинояткор мусоидат наменамоянд. ин нафароне ҳастанд, ки онҳо зиракии сиёсиашон коста аст. яъне бетарафӣ низ аз бешарафӣ далолат мекунад. бале, бетарафие ки боиси ба вуҷуд омадани зарар ба ҷомеа, зарар ба як шахси алоҳида мегардад ва дар маҷмӯъ ба амнияти давлат хатар меорад. барои ман андеша дорам ҳар нафаре ки имрӯз аз қонунҳо бархурдор аст, ҳар нафаре ки ба манфиати давлат кореро ба сомон мерасонад, ҳар нафаре ки амалҳои ӯ пешгирикунандаи ҳуқуқвайронкунӣ дар ҷомеа мебошад, ҷавони дорои зиракии сиёсии сатҳи баланд эътироф карда мешавад. ва ин нукта ҳамеша дар паёмҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат хеле мушаххас ва бо диққат баррасӣ мешаванд. бинед, имрӯз суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, оромиву саодат ки мардуми шарифи тоҷикистонро насиб шудааст, ин осон ба даст наомадааст. ин нукта дар паём ҳам гуфта шуд ва паём имрӯз чун роҳнамо барои ин миллат, ин давлат хидмат мекунад. мо вазифа дорем ки ҳар як банди онро биомӯзем, дар рӯзгори худ, дар фаъолияти худ онро раҳандозӣ кунем, яъне амалан онро татбиқ кунем ва барои суботу барои оромиву саодати мардуми тоҷикистон хидмат кунем. ин вазифаи ҳар шаҳрванд аст. хуб, шумо дар бораи Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон низ ёдовар шудед. Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеан ҳуқуқҳои зиёде барои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон додааст ва дар баробари ҳуқуқу озодӣ албатта ӯҳдадориҳо низ муайян шуданд. сиёсати дарҳои боз аст, раванди ҷаҳонишавӣ ҳаст, муносибатҳои байналмилалӣ рушд меёбанд. ҳуқуқ ва озодиҳои ҳар як шаҳрванди тоҷикистонро Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ гуна муайян кардааст дар ин раванд? ташаккури зиёд. агар имрӯз мо ба Конститутсияи кишвар назар афканем, моддаи 5 Конститутсия инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои онро арзиши олӣ эътироф кардааст. давлат, мақомот ӯҳдадор шуданд, ки ҳуқуқҳои инсонро ҳифз кунанд. дар баробари ин дар боби дуюм пурра озодии инсон ва шаҳрванд дарҷ гардидааст. дар он ҷо ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ дар моддаҳои алоҳида муқаррар шуданд. аз ҷумла дар моддаи 35 ҳуқуқ ба меҳнат, моддаи 37 ҳуқуқ ба истироҳат, моддаи 38 ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва ғайра. яъне имрӯз ҳар як ҳуқуқи инсон ки дар санадҳои байналмилалӣ аз ҷумла эъломияи ҳуқуқи башар муқаррар шуданд, дар сатҳи конститутсионӣ онҳо ҷойгир гардиданд ва аз ин нигоҳ низ аз ҷониби мутахассисони сатҳи байналмилал баҳри устувор гардидани ҳама ҳуқуқҳои инсон дар Конститутсияи кишвари мо онро яке аз конститутсияҳои беҳтарин номгузорӣ карданд. дар баробар ин бояд таъкид намуд, ки дар ҷомеаи ҳуқуқбунёд ҳамеша ба ду масъала ҳар як нафар бояд назар афканад. аз ҷанбаи аввал ҳуқуқу озодиҳои ӯ ва ҷанбаи дуюм ӯҳдадориҳои ӯ, ки онҳо дар якҷоягӣ унсурҳои комили давлати ҳуқуқбунёдро таъмин мекунанд. ва аз ин нигоҳ низ дар Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ӯҳдадориҳои муайяни шаҳрвандон пешбинӣ шудааст. он оғоз мегардад бевосита аз риояи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон, ҳифзи ватан, ёдгориҳои фарҳангиву таърихӣ, супоридани андоз, эҳтироми шахс ва ғайра. яъне имрӯз ӯҳдадориҳои инсон баҳри таъмин намудани суботу тартибот дар ҷомеа, эҳтироми инсон равона гардиданд ва ҳар кас, агар аз нигоҳи конститутсионӣ гирем, бояд аз ин вазифаву ӯҳдадориҳои муқаддас бархурдор бошад ва дар ҷомеа онро риоя кунад. ман мехоҳам як мисоли мушаххасро оид ба ӯҳдадориҳо биёрам. масалан, дар моддаи 35 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ки ҳар кас ба меҳнат, интихоби касб, музди меҳнат ҳақ дорад. дар баробари он дар кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон дарҷ гардидааст, ки ҳар як кас ки шартномаи меҳнатӣ мебандад ӯҳдадор аст, функсияи меҳнатӣ, ӯҳдадории меҳнатии худро иҷро кунад. ва аз ҷумла дар моддаи 42 кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ки агар корманд дар ҳолати мастӣ ба кор ояд, 3 соат зиёдатӣ ба кор ҳозир нашавад бесабабҳои узрнок,
ё ки ба амалҳое даст занад ки он ба равия ё ки самти фаъолияти ӯ муқобил аст ва дигар корҳоеро ба анҷом расонад ки онҳо ҳамчун уҳдадорӣ иҷро кардани ба зиммааш гузошта шуда буданд метавонад аз кор озод намояд. яъне мувофиқи низомнома ё оинномаи ҳамон сохтор агар фаъолият карда натавонад, яъне ин аллакай аз уҳдадориҳои худ бехабар будан ва иҷро накардани бандҳои қонуни меҳнат аст, кодекси меҳнат аст. бале, ман мисоли оддиро оварда метавонам. ҳар як нафар аз ҷумла мутахассис аст, сармутахассис аст, роҳбари бахш аст, роҳбари корхона аст, муассиса аст, ташкилот аст. онҳо дорои дастурамали вазифавӣ мебошанд ва дар дастурамали вазифавӣ вобаста ба ихтисос ва касб ва вазифае ки ӯ иҷро мекунад ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мушаххас дард шуданд. агар дар баробари истифода кардани ҳуқуқҳо он нафар уҳдадориҳои худро иҷро накунад, пас он нафар шахсе мебошад ки минбаъд боиси аз кор озод шудан мегардад ё нисбаташ татбиқи муҷозоти интизомӣ сурат мегирад. аз ин рӯ ман андеша дорам дар сатҳи ҷумҳурӣ нафароне ки имрӯз зиндагонӣ мекунанд аз кулли дастовардҳои тоҷикистон ҳамчун ҳуқуқ ва озодиҳо истифода мебаранд, дар баробари он баҳри ҳифз намудани онҳо уҳдадоранд ки чораҳои мушаххасро низ ба сомон расонанд. устод, беш аз 42,000 нафар донишҷӯ имрӯз берун аз кишвар таҳсил мекунанд. ин нукта дар паём ҳам буд ва омори паём аст. дигар оморҳое ки пешниҳод мекунанд аслан бо тағйиротҳо ё дар шаклҳои дигар фикр мекунам асоси воқеӣ надоранд, чунки омори асосӣ ҳамасола дар паём гуфта мешавад. ва дигар нукта ин ки мо эҳсос мекунем ва медонем ки аз рӯйдодҳои солҳои охир воқеан ҳадафҳои геосиёсии худро кишварҳои абадқудрат дар дилхоҳ минтақаҳо тавассути ҳамин ҷаҳони ифрод, тавассути паҳн кардани маводи мухаддир, экстремизми динӣ, радикализм паҳн мекунанд. ҷавонони мо гуфтем бояд ҳушёр бошанд, донишҳои сиёсии худро тақвият бидиҳанд. хуб, ин нуктаҳо ки гуфта шуданд ва оморҳо нишон медиҳанд ки имрӯз воқеан бештар аз тавре медонем миллионҳо нафар гирифтори ин вабои аср, яъне марги сафеданд, яъне нашъамандӣ ҳастанд. кишварҳое ҳастанд ба мисли Афғонистон, ба мисли Мянма, Колумбия ки ин маводи мухаддирро истеҳсол мекунанд, ба ҷаҳон интиқол медиҳанд. ҳарчанд мубориза шадид аст нисбат ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, аммо ҷавонон мегараванд. шумо ҳамчун омӯзгор мушоҳида мекунед ки ҷавонон бо азму талоши созандагӣ берун аз мамлакат таҳсил мекунанд, дар дохили ҷумҳурӣ сиёсати дохилии кишварро ҷонибдорӣ мекунанд, яъне давлатро. шумо дар конференсияҳои дигар семинарҳое ки дар донишгоҳ ҳамеша бо ҷавононе ки дар бахши ҳуқуқ таҳсил мекунанд ҳамчун роҳбар онҳоро дастгирӣ мекунед, раҳандозӣ мекунед, ташкил мекунед ин гуна чорабиниҳоро. яъне танга ду тараф дорад. ин як мақоли худи ҳуқуқшиносо ҳаст, яъне ҳам ҷониби рост ва ҳам ҷониби чап. ҷавонон ҳам ҳамин гуна дар ду зина, яке шумори бешаш таҳсил мекунад, завқманд аст, хуб истеҳсол мекунад, аммо қишри дигараш мегаравад ва аз заҳр истеъмол мекунад. шумо ҳамчун омӯзгор ин ду паҳлуро чӣ гуна шарҳ медиҳед ва чӣ гуна роҳи раҳоии онро пешниҳод мекунед ки масалан ҷавононе ки ба гурӯҳҳои хурофотпарастӣ шомиланд чӣ гуна ҷалб шаванд ба таҳсил, чӣ гуна аз ҷаҳони Аврупо, аз ҷаҳони Шарқ, аз ҷаҳони пешрафта биомӯзанд илмҳои ҷаҳониро ва ба манфиати худ, ба манфиати давлат истифода кунанд, на ин ки бештар ҷаҳони ифроту хурофоту дигар манбаъҳои марги сайёра бипайванданд. ташаккури зиёд. воқеан имрӯз давлату ҳукумат барои ҳар як сокини тоҷикистони азиз, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми 30 соли истиқлолият пурра шароит муҳайё кардааст. аз ҷумла дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1,400,000 хонанда сохта ба истифода дода шуд. дар умум муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар шумораи хонандагонашон ба 2,200,000 нафар расонда шуд. донишгоҳҳо бошад ба 140 адад расонида шуд ва чуноне ки шумо низ таъкид намудед, дар давоми истиқлолияти давлатӣ 42,000 нафар ба 25 давлати хориҷа барои таҳсил фиристода шуданд ки онҳо ҷавонони боистеъдод мебошанд. яъне 5,000 нафар ҷавонони боистеъдоди мо барои таҳсил ба мактабҳои олии хориҷии кишвар фиристода шуданд ки ҳар сола ин маълумотҳо пешниҳод мегардад ва ин дастовардҳо барои он равона гардиданд ки
هر یک نفر جوانی که امروز در تاجیکستان زندگانی میکند در مؤسسه تحصیلات عمومی، عالی، کسبی با تحصیل فرا گرفته شود، با دولت‌های خارجه جهت تحصیل فرستاده شود، امکانیت‌های فراخ دولت را در ساحه اقتصادیات اجتماعی استفاده نماید و تواند که همچون یک جوانی با معرفت و با اختصاص معین جوابگو به طلبات بازار مهنت باشد. و واقعا عامل‌های دیگر هم جای دارد که در بعضی شهر و ناحیه‌ها یا عموما در جمهوری نفرانی هستند که به نشه‌مندی مشغول هستند. این هم بی سبب نیست، زیرا تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر خط سرحدی دارد که 60% سرحد عمومی منطقه آسیای مرکزی را به این کشور تشکیل می‌دهد. پس حالت‌های رخ می‌دهد که مواد مخدر به کشور ما انتقال می‌یابد و جوانان ما با آن مشغول می‌گردند. یعنی مشخصاً مطابق معلومات سازمان جهانی تندرستی هر سال قریب زیاده از 200,000 نفر از استعمال نشه وفات می‌کردند و 27 میلیون نفر در سیاره مبتلای این وبای عصر بودند و 70% استحصال نشه را کشور افغانستان مانده بوده است. یعنی این وبا است، این وبای عصر است که سیاره را فرا گرفته است و جوانان باید همیشه هوشمند باشند. یکی از راه‌های مبلغ گذاری به تروریسم هم همین منبع است و جهان افراط و رادیکالیسم و تروریسم بین‌المللی فکر می‌کنیم همین است، دقیقاً همین است. منبع‌ها اطلاع می‌دهند. واقعاً درست بیان کرده. در هر یک کشوری که امروز در جهان جای دارد، خواهیم نخواهیم گروه پیدا میشوند که آنها نداشتن معلومات، از همراه بودن با یار و رفیقی به ضرر آنها کار کننده، دور بودن از تعلیم و تربیه به این کارها دست میزنند و با تشبث پیشوای ملت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند قبول کرده شد که والدین را عهده‌دار میکند هم در سمت تعلیم و هم در تربیه مسئولیت زیادی را به ذمه گیرند، عهده‌داری‌های خود را اجرا کنند و یکی از راه‌ها پیشگیری نمایند که فرزند آنها به نشه‌مندی مشغول نگردد. و دو گروه جوانان را دیدن ممکن است که آنها به این عمل‌ها دست می‌زنند. گروه یکم دور ماندن از تربیه والدین است و گروه دوم همچون یک مشغولیت موقتی مشغول شدن به این فعالیت است و من بعد در این راه باقی ماندن و بیمار شدن و چنانکه که شما تاکید نمودید من بعد حیات خود را از دست دادن است. من اندیشه دارم که هر نفر پدر و مادری که امروز در تربیه خود فرزندان را قرار دارد، اگر معیارهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند را رعایت کند، عهده‌داری‌های خود را درست به راه ماند، فرزند یا نفران به این کار دست نمیزنند. و دوم جوانانی که امروز در جامعه دارای معرفت بلندی حقوقی هستند و از بد بودن و باعث آوردن ضرر به سلامتی از نشه‌مندی برخوردارند و این عملها باید دست نزنند. و من اندیشه دارم که در اینجا نه تنها خودی جوانان بلکه همه جامعه از جمله دولت، پدر و مادران و اهل جامعه باید کمر همت بندند که همین گونه حالت‌ها سری وقت پیشگیری کرده شود. و با مثال‌های مشخص نیز گفتن ممکن است امروز اگر ما در شهر باشیم یا که در دهات باشیم، استقامت کننده جای دائمی مثلا دهات باشه، می‌بینیم که در اونجا کدام نفران کیها با فروش یا با استعمال مشغول هستند. و اگر هر یک شهروند وظیفه کنستیتوشنی خود یعنی حفظ وطن را مقدس حسابد و نسبت نفرانی که به این عملها دست میزنند به مقامات حفظ حقوق سری وقت معلومات پیشنهاد کند، نفرانی که جنایتکار هستند از جمله مطابق کدش جنایتی جمهوری تاجیکستان به فروش مواد مخدر مشغول می باشند دستگیر شوند، من بعد شماره نشه‌مندان نیز کم می گردد و نفرانی که دانند که این باعث به وجود آمدن جوابگری است، جوابگری جنایتی است، و این کار دست نمیزنند. امروز در جمهوری تاجیکستان یعنی مبارزه متشکلانه جامعه شهروندی، توجه جامعه بسیار مهم است. البته نهادها عائله هستند، مکتب هستند، بعد جامعه هست، اما شرفمندی جامعه هم در همین است که بی‌طرف نباشد نسبت به حل این قضیه. بله، امروز اگر موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان استعمالی
مواد مخدر جنایت نباشد، لیکن داشتن مقداری معین همراه خود اون جنایت است. پس برای همین من اندیشه دارم که اگر کل جامعه به این مسئله ثمرناک جدی مشغول شوند، هم نفرانی که با استحصال و تقسیم و فروش مواد مخدر مشغولند آنها دستگیر کرده شوند، شمارهشون کم کرده می شود و از طرف دیگر ما می توانیم با این را جوانان را نیز از استعمال آن باز داریم. یعنی امروز هم جامعه باید فعال باشد و هم خود جوانان از آن برخوردار باشند که استعمال مواد مخدر عاقبت خوب ندارد و حتی عاقبت وزنین‌ترین آن در سن جوانی محروم شدن از حیات است. سلامت باشید. ما امکان داریم و شنوندگان ما نیز میل دارند که با هم یک ترانه استماع فرماییم. زید نباشید یک ترانه وطن دوستانه از پیشنهاد کارگردان برنامه اصحاب یوسف. خوش آمدید به صحبت و شنوندگان ما پس از لحظه تفریح حتما صحبت ما را پیگیری خواهند کرد. من بری جهانی با شوکتی کیانی با لحنی آریانی آید صدای تاجی آبی حیاتی عالم راهی نجاتی عالم سمتی نساتی عالم زیری لیوای تاجی از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت پیغام صلح و وحدت پیمان فتح و نصرت سیمای تاج و دولت عشق و وفای تاجیک روسیا بیرزد ساز و نوا بیرزد فیض و سخا بیرزد در پیش پای تاجیک از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت پیوندی عهد و پیمان دنیای مهری رحمان شهرت فضای تاجیک میراث سوخت و سامان پیوندی عهد و پیمان دنیای مهری رحمان شهرت فضای تاجیک از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از ره کشای ملت فردا نمای ملت صدق و صفای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت از پیشوای ملت رسالت مقدس فراگیر مسائل فرهنگی خودشناسی
زیرکی سیاسی و اصالت ملی. رسالت مقدس با عزم سازندگی را جانب وطنداری. ادامه صحبت ما را میشنوید شنوندگان عزیز با سنگینزاده دانیار شاه محمد، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، حقوقشناس. ما درباره ویژگی‌های پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت صحبت میکنیم و با آنکه ما بیشتر درباره روندهای جهانی شوی و جهت‌های مثبت و منفی آن صحبت میکنیم، یعنی نگرویدن به جهانی افراد و خوب نگرویدن به دیگر مسئله های گلوبالی از جمله نشأمندی و خب بیماری های مخصوصی که ذهن جوانان را مخشوش میکنند. وابسته به این باز دیگر مسئله های جدی هم در پیام راهاندازی شدند که باعث دستگیری و عملی شوی و تطبیق می باشند. تشکر زیاد. واقعا وقتی که پیشوای ملت در پیام خود دستاوردهای تاجیکستان عزیز توجه نمودند، تاکید نمودند که دوران صاحب استقلالی برای مردم سربلند ما دوره سعی و کوشش‌های وطندوستانه و زحمت و تلاش‌های سازنده به خاطر حفظ استقلال و آزادی تاجیکستان، پیشرفت دولت و آبادی وطن به حساب می‌رود و هنگامی که پیوسته به حفظ ارزش‌های دولتی استقلالیت کشور سخن راندند، در آخر تاکید نمودند که هیچ کس باید خائن دولت نباشد. خائن بودن نابخشیدنی است. پس امروز ما باید تاکید نماییم که در اساس قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان هست دو عبارت، یک خائن و دیگر جاسوس. کیستند آنها؟ تشکر زیاد. کودکس جنایتی هست عمل می‌کند. چی میگوید درباره آنها؟ تشکر زیاد. موافق کودکس جنایتی خائن نفری است که شهروند جمهوری تاجیکستان میباشد و بر ضد اساسهای ساختار کنستیتوشنی و دولتی تاجیکستان عملی را صادر می نماید. و جاسوس نفری است که شهروند جمهوری تاجیکستان نمی باشد لیکن بر ضد منفعت های دولت، ارزش های ملی و دولتداری تاجیکستان کاری را به سر یعنی نماینده قدرت های بیگانه هست، دستی بیگانه هست. بله، برای من اندیشه دارم که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید هنگام دست زدن با عملهای بر ضد اساسهای ساختار کنستیتوشنی یک چیز را فراموش نکند. چرا؟ که ما واقعا در سالهای آغاز استقلالیت دولتی، زمانی که اولین قدمهای خود را میگذاشتیم، با فتنه و دسیسه های نیروهای افراطگرایی داخلی و خواجگان خارجی بعضی نفر شهروندان ما دست زدند به گرداب مخالفت شدید سیاسی و بعداً به آتش جنگ تحمیلی شهروندی جمهوری تاجیکستان را کشیدند و آن سبب شد که مردم تاجیکستان در این جنگ شهروندی، یعنی متاسفانه ما تجربه داریم در این مسئله ننگاور، به 150,000 نفر جان را از دست دادند. یتیمان 50,000 نفر کودکان یتیم گشتند و تاجیکستان طول 10 ساله سعی و کوشش نمود که اقتصادیات خود را برقرار کند و امروز که به دستاوردهای خیلی زیاد در ساحه اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ و سیاست ما رو آوردیم و تاجیکستان عزیز را بیش از 180 دولت دنیا همچون دولت صاحب استقلال میشناسد، رابطه دیپلماتی دارد، 130 دولت دنیا رابطه تجارتی دارد. همه باید پیوسته کوشش به آن روانه نماییم که از عملهای ضد ارزش‌های ملی دست کشیم اولا و بعداً مبارزه بر ضد گروه‌های افراطی و بنام مخالف یک جایگی بریم. اگر این کار را به سامان رسانیم، تاریخ تلخی که سالهای جنگ شهروندی به ذمه ما آمده بود خدا نکنه تکرار می شود. پس امروز تاجیکستان با مقامات های حفظ حقوق خود، با قانونگذاری مقرر کرده قبول نمودش استوار است، می تواند بر ضد همه گونه خائن و جاسوس مبارزه برد و جوانان ما باید تنها از این ارزش های استقلال دولتی استفاده نمایند و بهر پیشرفت تاجیکستان عزیز کمر همت بندند. بله، تشکر زیاد. واقعا هر فرد وطن دوست در عصر حاضر باید در زمینه خودآگاهی ملی، هویت فرهنگی، اندیشه های تحمیلی را سر وقت درک کند، یعنی بداند که زیر پرده
چی زهری است، چی وبایی است و همیشه در حالتی هوشیاری یعنی زیرکی قرار داشته باشد، از انتشار این گونه موادها جلوگیری کند و نگذارد که این در شکل بیماری پهن شود و مغزهای جوانان امروز را مغشوش کند. جوانان ما بیشتر باید با حس بلند خویشتن شناسی به این وطن خدمت کنند. این نکته در واقعا یک بند بسیار مهمی این پیام یعنی پیام امساله در شکل وطن دوستی و خویشتن شناسی دست گرفت. واقعا امروز ما همچون آموزگار هستیم و همچون وکیلی مجلس وکیلان خلق ناحیه ورزاب هستیم و هنگام دستدهی هنگام واخوری با اهل جامعه دوم یک چیز را تاکید می نماییم که اگر تاریخ 30 سال استقلالیت دولتی را تحلیل نماییم، در آن جاننثاری ها بود، در آن فوت ها بود، در آن جنگ شهروندی بود و امروز لحظه استراحت و فراغت و خرسندی آمده است. مثلا ثبات و سازندگی و صلح و وحدت آمده است. مثلا اگر امروز تحلیل ها نماییم، در 30 سال استقلالیت دولتی اگر از سال 1991 تا سال 2021 تحلیل کنیم، از 5.5 میلیون ما به 9.8 میلیون نفر رسیدیم و در پیام نیز تاکید گردید که سال 2022 به 10 میلیون میرسیم. و تاکید می نمایم که اگر در سال 2020 در آزمری در تاجیکستان 75 از ده یک سال باشد، در سالهای استقلالیت آن 5 سال کمتر بود. یا اینکه میگوییم که واقعا امروز در تاجیکستان سطح کمبیزاتی که سال 99 به 83% میرسید، امروز 26.3% را تشکیل میدهد. یا اینکه خودی پرزیدنت کشور در پیام تاکید نمودند که از بلند شدن سطح زندگی اهالی کشور یک قطار دستاوردها گواهی میدهند، از جمله شماره علاقه‌های تلفن مشتریان علاقه تلفن موبیلی از 277,000 امروز به 8 میلیون رسیده است. یا اینکه استفاده برندگان شبکه اینترنتی از 4.2 میلیون نفر زیاد شدند. واسطه‌های نقلیات در تاجیکستان 730,000 را تشکیل می‌دهد. در بخش خصوصی 875,000 واسطه نقلیات و دیگر تکنیک جای دارد. تنها در 10 سال اخیر استفاده برندگان علاقه موبیلی 30 میلیارد سومانی خراجات نمودند. یعنی این سطح و صفت اهالی را نیز معین می‌کند. بله، زندگی اهالی را معین. همه این دستاوردها گواهی آن است که ما در 30 سال استقلالیت دولتی به صلح و ثبات رسیدیم. زمانی رسیده است که ما و شما از این دستاوردها استفاده نماییم برای تعلیم و تربیت فرزندان خود، برای رشد بخشیدن تاجیکستان عزیز و در مجموع برای باز هم بلندتر کردن آبروی تاجیکستان در سطح بین الملل به مانند پیشوای ملت که با تشبس‌های خود تمام جهان را مفتون نمودند و آنها همچون تشبس‌های بین المللی اعتراف می‌شوند، تاجیکستان را معرفی نمایید. بله، شما واقعا با احساس بلند وطن دوستانه و همچون استاد، همچون آموزگار، تعلیم دهنده به نسل امروز یک صحبت مفصل و پرمحتوا رو انجام دادید. شاید سوالی بود که شما انتظار بودید و اطراف آن مسئله صحبت کردن میخواستید، من به شما ندادم. تشکر زیاد. واقعا من امروز اندیشه دارم که هر نفری که پیام‌های سالانه پیشوای ملت را تماشا میکند، از آن برخوردار میشود، به یک اثبات یا دلیل آمده میرسد و مطمئن هم میگردد، نتیجه میگیرد که واقعا نفرانی هستند که برای مردم تاجیک، برای صلح و ثبات و آرامی کشور زحمت‌های زیادی را کردند و ما و شما امروز این زحمت‌ها را باید قدر، ما و شما باید در بر آنها برای پیشرفت تاجیکستان عزیز ایستاده بر ضد همه گونه افراطگرایی، تروریسم، اکستریمیسم مبارزه بریم. بعضا در شبکه‌های اجتماعی نفرانی را می‌بینید که یک نفر یا که گروهی برآمد می‌کند و بر ضد دولت مبارزه می‌برد یا سخن می‌کند یا بر ضد یک شخص منفعت‌دار، پس به خود سوال داریم که اون نفر آیا یک خشتی را در محل خود برای همین کشور کاری را به سامان رسانده است یا یک شکست ریخت یک عائله خودش را اقلا تنظیم کرده است، تعمیر کرده است؟ پس چرا ما بر سخنای نفرایی که آنها عموما یگان بردباری ندارند بر نفع همین ملت
کوشش و غیرت نکردن با آن گوش میدیم و با نفرانی که امروز زحمت کشیده جان خود را در خطر مانده تاجیکستان را آباد و آزاد کردند و اینقدر دستاوردها را برای ما و شما هدایت نمودند و تحفه نمودند، بر قدر آنها نمیرسیم. یعنی امروز فرقیت بین نفری که خدمت کرده است و دولت را آباد کرده است و نفری که عموما یک سهمی ندارد در رشد دولت داری ما، یا من در خاندان خود و ناحیه و دهه خود هرزه میگوید گوش میدیم. زمانی رسیده است که به قدر ارزش های ملی رسیم، نفرانی را که این ارزش ها را در سطح بین الملل معرفی نمودند احترام کنیم و درباره آنها بهر آبادی وطن خدمت نماییم. توجیکستان به پیش. تاجیکستان و پیش. واقعا این گفتار پیشوای ملت برای ما جوانان شیار بهر رشد کشور، بهر آبادی تاجیکستان و بهر موفقیت‌های بی‌نظیر در آینده است. سلامت باشید. شنوندگان عزیز، شما صحبت ما رو شنیدید با سنگینزاده دانیار شاه محمد، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، حقوقشناس. خدمت شما کارگردان اصحاب یوسف، مؤلف و برنده صحبت من فیروزه سعید بودیم. با رادیوی ما، رادیوی تاجیکستان باشید. برنامه‌های دیگر این شبکه ادامه دارند. برایم چون وطن زیبا مکان است، وطن هستی زیبایی دلی من، وطن هستی زیبایی دلی من، وطن هستی زیبایی دلی من. لیوایی جلوگر دارم شادم، لیوایی جلوگر دارم شادم، لیوایی جلوگر دارم شادم، لیوایی جلوگر دارم شادم. تاجیکستان مادری ما جانی ماست، مهری آن در جان و تن داره ما. تاجیکستان مادری ما جانی ماست، مهری آن در جان و تن داره.